Rayon Sports itanga akazina kandi cy'abanyarwanda, ikipe yavukiye Nyanza, ikipe y'abanyarwanda, ikipe ikundwa buri umwe, ikipe y'igihugu niko abenshi bayitaze, ikipe y'abanyarwanda. Rayon Sports na APR FC ikipe ingabo z'igihugu na AS Kigali ikipe y'umujyi ziratangira urugamba rweruye mu guhiga igikombe kuri uyu wa kane tariki 20 Gicurasi 2024 hateganyijwe yuko amakipe agomba no guhatanira igikombe cya shampiyona uyu n'amakipe azaba ahatanira kudasubira mu cyiciro cya kabiri. Iyi tombo riteganyijwe kuri uyu wa kane saa 4 za mu gitondo ku cyiciro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa giherereye i Remera mu mujyi wa Kigali. Benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru bagaragaje amarangamutima yabo nyuma y'uko APR FC ishoje imikino y'amatsinda idatsinda umukino n'umwe, bemeza ko shampiyona izaryoheye iyi kipe nibura nabi basanzwe bahanganira igikombe arimo AS Kigali na Rayon Sports. Gusa nubwo hazabatora ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane hateganyijwe umukino w'ikirarane uzahuza Bugesera FC na Muhanga, uzasoza ikipe igomba gukomeza urugendo rwo guhatanira igikombe cya shampiyona n'izasigara irwana kutamanuka mu cyiciro cya kabiri hagati ya Gorilla na Bugesera FC. Nyuma yo gushyira ahagaragara ingengabihe y'uko imikino izagenda, iyi mikino izahita itara mu mpera z'iki cyumweru cyangwa mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. FIFA ivuga ko ikipe izakina imikino 3 ku kibuga cyayo igakina indi 3 hanze, naho umwe ukaba ari wonyine hatomborwa iki uzaberaho, naho uko amakipe azahura bigapangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Buri kipe ikina imikino 7 haba hanira igikombe n'iziranira kutamanuka mu cyiciro cya amanota buri kipe izajya azagenderwaho bigenda n'ubushomeri n'ubukaka bw'amakipe asanzwe. Bene umupira w'amaguru mu Rwanda bemeza ko FC Kigali na Rayon Sports arizo zihabwa amahirwe menshi yo kuzavamo imwe yegukana shampiyona, n'ubu hashobora kugira amakipe atungurana nk'uko byagaragaye mu mikino y'amatsinda. APR Football Club yasoje imikino yayo ibanza ariyo kipe yatsinze imikino yayo yose, umukino n'umwe amahirwe ko umukino n'umwe yigeze itsindwa, igahabwa amahirwe yo kuzegukana igikombe icyo ari cyo cyose. AS Kigali ahabwa amahirwe menshi yo kwegukana igikombe cy'uyu mwaka, naho ikipe ya Rwanda, ikipe ya Sport nk'ikipe isanzwe ihatanira ibikombe ihabwa kwegukana icy'uyu mwaka. Nubwo ikipe ya ikomeje kugenda igaragaza ingufu no kugenda ariko ibibazo byinshi bigiye bigaragaramo, ariko ikipe ya Rayon Sports abenshi nk'abanyarwanda tuzi ko ikipe y'urukombe kandi irayiburira. Rayon Sports izatangira idafite Manase Mutatu Bedi, idafite na Sugira Ernest bahawe amakarita atukura mu mukino banganyagamo na Gasogi United. Abandi bati ahwi umutima wari uhagaze, imba mutima za Minisitiri Munyangajo Aurore nyuma y'intsinzi ya Patriot Basketball Club yayihesheje itike ya 1/4 cya ba mu mukino wari ukomeye wagoye cyane ikipe ya Patriot Basketball Club ihagarariye u Rwanda mu irushanwa rya Basketball African League ba warangiye itsinze GNBC yo muri Madagascar amanota 78 kuri 72, bihesha itike ya 1/4 muri irushanwa ririmo kubera mu rw'imisozi igihumbi. Nyuma y'umukino Minisitiri wa Sport Honorable Munyangajo Aurore Mimoza yagaragaje amarangamutima y'ubwoba yari afite ubwoba bwo gutsindwa uyu mukino ikipe ihagarariye u Rwanda yagowemo cyane. Anyuze ku rukuta rwa Twitter, Minisitiri Munyangajo Aurore yagize ati Patriot Basketball Club, we finally thank you for this game to the Patriots. Umutima wari uhagaze. Uretse gukurikira imikino y'ikipe ikina, Minisitiri Munyangajo Aurore akunda kuba hafi y'abakinnyi, abaha inama za buri munsi ndetse akanabatera akanyabugabo binasunika kwitwara neza. Uyu mukino watumye Patriot Basketball Club yegukanye amanota 2 y'intsinzi asaga andi 2 yavanye kuri Rivers Hoops yuzuza anihita ikatisha itike ya 1/4 uko itsinda rya mbere rihagaze. Patriot Basketball Club imikino 2 amanota 4, UC Nostri umukino umwe amanota 2, GNBC imikino 2 amanota 2, Rivers Hoops umukino umwe n'inota 1. Irushanwa rya BAL riri kubera mu Rwanda guhera tariki 16 Gicurasi kugeza tariki 30 Gicurasi 2021, ryatewe inkunga na RDB binyuze muri gahunda ya Visiting Rwanda. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Patriot yamaze kwizera ko yageze mu akatishe itike ya 1/4 inyuma y'uko ariko wari umukino wari ukomeye, umukino wagaragayemo ubuhanga budasanzwe bw'abakinnyi ba Patriot kwitanga bikomeye, aho buri wese mu Rwanda yashimishijwe n'intsinzi yagaragaye kuri abakinnyi kandi imyitwarire yabo yashimwe n'abanyarwanda muri rusange ko bahagarariye igihugu neza kandi bakitwara neza. Binaciye kuri Minisitiri wa Sport Munyangajo Aurore Mimosa, we avuga ko uyu mukino ugiye kurangira umutima uhagaze, ariko
agashima ko ibi byabaye byose byagaragaje ko abakinnyi bari bafite umutima ukomeye kandi bakanagerageza kugaragaza ko bagomba kwitwara neza bagahagarara igihugu mu buryo bwiza. Volleyball, Jado Castar akaba umuyobozi wa BBFM yashyizwe mu bakandida bemerewe kwiyamamaza kuyobora iyi federasiyo. Ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda ryatangaje abakandida bemerewe kwiyamamaza mu mwanya itandukanye barangajwe imbere n'abakandida babiri bazatorwamo uba perezida. Mu biyamamaje harimo umunyamakuru wa siporo Bagirishya Jean de Dieu uzwi nka Jado Castar ukora kuri BBFM ndetse n'umutoza wa Kirehe, akaba n'umutoza wa Kirehe Bagirishya cyangwa Jado Castar arimo kwiyamamariza umwanya wa visi perezida wa kabiri muri komite nyobozi y'iri shyirahamwe, akaba ari nawe mukandida wenyine kuri uyu mwanya. Muri komite nyobozi ku mwanya wa perezida harimo abakandida babiri aribo Ngarambe Raphael watanzwe na Petit Seminari, Virgo Fidel ndetse na Dr Kabera Callixte wahawe icyangombwa na UTB. Karekezi Leandre wari usanzwe ari perezida wa komite nyobozi we noneho ubu ari kwiyamamariza kuba perezida w'inteko rusange, akaba ahatanye na Zawadi Geoffrey. Kugeza ubu ngubu bamaze gutanga kandidatire zabo. Bagirishya Jean de Dieu ubu ngubu akaba kandi nawe mu bigaragara ni uko uyu mwanya agomba kuzawubona kuko niwe wenyine wiyamamarijeho. Jado Castar muzi aho yaciye i Butare agatoza ikipe ya kaminuza ya UR akamaramo n'igihe kinini, ariko bije kurangira nawe yiyamamaje kuba yayobora iri shyirahamwe ry'umupira wa volleyball, akaba azafatanya na bagenzi be nubwo bitoroshye, ariko umwanya niwe wenyine uriho, bisobanuye ko n'ubundi azaba ahangana na oya. Ariko muri siporo yacu akenshi muzi iyo umuntu yiyamamaje ku giti cye wenyine n'ubundi amahirwe menshi ni uko aba azajya atorwa. kandi Jado Castar umenyerewe muri volleyball aho ubuzima bwe bwose ari volleyball, aho yatwaranye ibikombe bitandukanye birimo n'icyatwaye muri Butare muri kaminuza, akaca mu ikipe ya Rayon Sport. Kugeza ubu ngubu Organisation yashyigikiye abakinnyi be bagaragaje ko bashyigikiye Palestine Ntambara na Israel. Umutoza wa Manchester United Organisation yashyigikiye abakinnyi be bagaragaye bafite ibendera rya Palestine nyuma y'umukino iyi kipe yaraye inganyijemo na Fulham 1-1. Indwano hagati ya Israel na Gaza irakomeje, ariko irimo no gakwaho umupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga. Umutoza wa Manchester United Organisation yashyigikiye babiri mu bakinnyi be bagaragaye bafashe ibendera rya Palestine mu mukino wa kabiri nimugoroba, avuga ko ikipe yubaha uburenganzira bwabo bwo kugira igitekerezo bitandukanye. Paul Pogba, Amad Diallo bagaye nk'abahawe ibendera n'umufana mu gihe ikipe yakoraga umugiro ujyanye n'umukino wa ikipe ku kibuga cya Old Trafford muri uyu mwaka w'imikino. Umutoza Organisation yagize ati abakinnyi bakomoka ahantu hatandukanye mu mico itandukanye mu bihugu bitandukanye, kandi dukwiye kuba ibitekerezo byabo niba bitandukanye n'ibindi muntu. Niba abakinnyi batekereza ko ku bindi bintu bifite umupira w'amaguru, icyo ni ikintu United yagaruye abafana 10,000 kuri Old Trafford, ndetse umukino urangiye abakinnyi bazengurutse bafashe ibendera bakomera amashyi abafana. Muri uyu mukino United yatsindiwe igitego cyiza cyane na Edson Cavani warobye umunyezamu wa Fulham cyishyurwa na Brian. Iyi ntambara ya Israel imaze iminsi irangiye, ariko Israel iracyatangaza ko izameza Hamas iri muri Gaza. Abantu batari munsi ya 215 bari hafi abagore 100 n'abana bamaze kwicwa na Israel muri Gaza kugeza ubu, nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibivuga. Muri Israel abantu bari rwego rw'ubuvuzi rubivuga. Ku wa kabiri Israel yavuze ko intagondwa zitari muri 150 ziri mu bice muri Gaza. Hamas ntabwo itanga umubare w'abarwanyi bayo bapfuye kugeza ubu ngubu. Amahanga bakomeje kugenda bavuga kuri by'ibi bintu, bavuga mu bitandukanye ko bitari biriye. Arsenal ngereye amahirwe muri Europa League ni nyuma y'uko iyi kipe Arsenal amahirwe yaragiye ayoyoka. Iyi kipe ifite abafana benshi mu Bwongereza na hano mu Rwanda ikunzwe. Kugeza ubu ngubu iyi kipe yiyongera amahirwe yo kugaragara muri Europa League. Kugeza ubu ngubu Arsenal yongera amahirwe kuzakina Europa League. Arsenal yongesha icyubahiro mbere ya Crystal Palace itsinda ibitego 3-1. Igitego cya mbere cya Arsenal cyatsinzwe na Nicolas Pepe ku mupira yahawe na Kylian Mbappé ku 35, aho gutsinda wa gatanu w'ingera gutsindwa na Gabriel Martinez. Kugeza ubu ngubu igitego kimwe cya Cristiano Ronaldo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Cristiano Ronaldo ku munota 36
aha ikarita y'umuhondo, ariko ku minota 32 yaboneye igitego cy'impozamarira Crystal Palace. Uyu mukinnyi wabereye Forest Park warangiye ikipe ya Arsenal igaragaje ko ikiri ikigugu imbere y'ikipe mu mateka. Mu myaka 4 ishize iyi kipe ya Crystal Palace igikomeye yakoze ni ukunganya na Arsenal, naho indi mikino yagiye itsindwa ndetse ku bitego byinshi mu mukino. Crystal Palace isigaje ngo umwaka w'imikino mu Bwongereza urangire ishobora kuzaguma ku mwanya wa 13 ku rutonde rw'uyu mwaka, naho ikipe ya Arsenal irasabwa gutsinda umukino utaha uzayihuza na Brighton. Ikipe ya Arsenal ifite amanota 58, mu gihe ikipe ya gatandatu ku rutonde rwa shampiyona ifite amanota 60, mu gihe West Ham United na Tottenham Hotspur na Everton zatakaza iyi kipe y'abarashi igatsinda umukino isigaje, izahita ijya mu makipe yibura azakina UEFA Europa League. Amateka agaragaza ko ikipe ya Arsenal itigeze ibura mu irushanwa ya Europa League mu myaka 25 ishize, mu gihe itaryitabira yahita iburamo ari ubwa mbere. Gabriel Martinez atsinze igitego cya kabiri igihe Everton yataza igatsinda, bizahesha kuza mu makipe 6 ya mbere. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Arsenal kandi ikomeje kugenda igaragaza ko ifite inyota yo kugaruka ikitwara neza.